Ovu sezonu omogućuje Libres. Jesi znala da tvoje crijevo može odlučiti koliko si gladna, umorna ili naduta? Recimo, druga stvar je pušenje. Tvoj mikrobiom je kompleksan sustav koji utječe na puno više od probave i ne oblikuje ga samo hrana. Ženski mikrobiom je raznoliki. U ovoj epizodi s doktorom Andrijom Karačićem, abdominalnim kirurgom i osnivačem Centra za crijevni mikrobiom, pričamo zašto je mikrobiom važan, što ga narušava, što mu pomaže i što sve možemo saznati njegovom analizom. Andrija, dobro nam došao u Berlin. Dobro došao. Nadam se da ti nije bio put težak. Nije malo bilo gužve, ali okej. Andrija, kako neko, ti si kirurg po struci. Točno. Kako kirurg završi u mikrobiom? Tako da nakon 6 tjedana specijalizacije završi sam na pratskom stolu i uklonim se slijepo crijevo. Oh, wow. I onda je meni kolegica vegetarijanka rekla da kao to ti jedeš meso, kao vegetarijanci nemaju upale slijepog crijeva, nemaju to postoji hipoteza. Znači, postoji zaista hipoteza koju je sročio jedan kirurg koji je otišao iz Amerike volontirati u Malavi i skuži da zapravo tamo on nema posla, jer nema upala slijepog crijeva, nema ovih divertikuloza, znači proširenja debelog crijeva, nema karcinoma. I sad je on uspoređivao pa što oni sad u Malavi rade drugačije nego u Americi i kao jedu puno više vlakana. I kreće ta Burkitova hipoteza da zapravo vegetarijanci nemaju nikakve probleme tegobe. I meni je tad bilo ok, pa dobro, za šta se ta vlakna rade u našim crijevima pa da rade takvu razliku, i onda ja otkrijem mikrobiom. S tim da znači, mi na faksu stvarno nikad nismo pričali o tome. Bila je ideja kao postoje neke bakterije pa rade, ne znam, vitamin K kod djece i tako dalje, ali nije neka bila ideja sad da postoji taj neki mikrobiom, da je on bitan. I on sad slučajno naleti na rad, ovako ti je stajalo kao da ti bakterije mogu razgraditi anastomozu. Znači spoj, znači ti recimo imaš karcinom, održaš crijeva i spojiš ih opet. I sad je rad u kojem pokazuje da te bakterije, ako imaju te enzime, mogu ti razgraditi taj spoj. Kao, jer što je nama problem u kirurgiji sad? Ja vas, hipotetski ne daj Bože, ali operam vas dvije. Ista operacija, isti operater, isto sve, te ti prođeš super, a edita se raspane, upala, sepsa i tako da. I ono što je zapravo bilo, pa razlika je njihovom mikrobiomu. I tako zapravo kreće to moje istraživanje toga, plus da, znači to je 2019. stiže 2020. COVID, ležanje doma, čitanje i tako dalje. I tu ja zapravo ulazim u to. I kao ti čitaš to u literaturi, vidiš da nešto postoji i imaš očaj to možeš u praksi primijeniti, jer te, ne znam, ljudi dolaze na hitnu koji boli trbuh i ništa im nije bolje, ili ne znam, slušaš priču kako je neko uzeo antibiotik pa se razvilo to i to, ali kao tim ljudima nemaš pomoć. I onda je meni zapravo bila ideja, mora postojati negdje na svijetu neka edukacija, neki tečaj, tamo, i on ne. Kao imaš neke istraživačke centre? Ne, ali mislim, to ti je 2020. Okay, da, sad svugdje iskače mikrobiom. Da, ali to je tad... Sad ima i na Instagramu edukaciju. Sad ima na Instagramu. Ne, ali to je tad bilo kao niša. Mislim, ja sam tražio da ja imam neki papir, certifikat. Mislim, čisto da mogu reći nešto znam o mikrobiomu. I ništa. I kao javljam se tim, ali opet nekako, ćeš nekakav doktorat, negdje 3 godine i tamo ćeš, ne znam, utiti uzorke i to je to. Opet ti ne znaš pomoć ljudi. Da. I onda ne, i sad se događa to da kumina sestra ima ozbiljan oblik Kronove bolesti, ne mogu joj pomoći, leži na rebru, korona, izolacije, niko ne može pustiti i tako dalje. I tad se je rekao, ajmo probati, ajmo njoj napraviti mikrobiom, pa šta bude. Kao testiranje. Testirati. I mi to njoj tad napravimo. I užas, mikrobiom katastrofa, i sad ja vidim u literaturi šta bi se moglo i složimo nekakav plan prehrane, treba uvesti vježbu, tako stvari. I ona napravi, ne znam, mi imamo mikrobiom, ne znam, oko 38%, mi dođemo na 50%. Wow. Koliko toga? A kao, sve je to bilo 3 mjeseca. Oh, wow, ok. I to je nam bilo kao, one što radi. I onda sam kao odlučio, ajmo uzeti još kao 3-4 takve osobe iz moje okoline i probati na njim. Znači, eksperimentirati na ljudima. Da, doslovno.
Dobro, da, tako je to sve zapravo počelo i onda se zapravo brzo neko tu iskristaliziralo što ide, što ne ide i mislim da se nešto nam više ljudi i onda se neko rodila ideja pa bi se mogu baviti, mislim, pomožeš ljudima, ide to i onda se ja neko naravno tražio, mislim kao, ja sam tad bio specijalizant, mislim, imaš oštaj da ne znaš ništa, mislim, realno i ti na papiru nisi niko, ja sam tražio nekog funkcionista to s kim se mogu upariti vamo tamo, ali nekako to nije funkcioniralo i onda tako se rodila odluka 21. kao, pa otvorit ću ja sam, pa što bude i šta? Centar za crijevni. Da, točno. I ostatak je, pa da, nisam najveći, nije, ne, daleko sam ja od najvećeg aspekta. Imam 50 pitanja iz ove priče, ali dobro. Možda samo da definiramo za one kojima još nije izašlo na Instagramu, šta je mikrobiom? A gledaj, kratko, znači mikrobiom, znači prva stvar što zapravo treba svi shvatiti, znači biom je bilo kakav ekosustav. Znači biom Berlina, biom Plitvičkih jezera, to znači sve živa bića na tom području. Mikrobiom su mikroorganizmi tog staništa. Znači ono što je zapravo teško shvatiti, znači da je ovaj kauč ima mikrobiom, koža, ti mikrobiomi su svugdje oko nas. A ako je ono crijevima, onda se to odnosi znači na crijevni mikrobiom. To je zapravo priča. I to nisu samo bakterije, to znači sve mikroskopske, znači živine koje postoje. Znači od virusa, gljivica, kvas, znači svašta toga ima. I svako od nas ima svoj jedinstveni mikrobiom. A gledaj, problem to, znači nama su crijeva prozor u svijet. To je jedino mjesto gdje zapravo naše tijelo dolazi u direktan doticaj s vanjskim svijetom. Nigdje, sve ovo ostalo, imaš kožu, imaš nekakve barijere i tako dalje, a onda tebi zapravo sve što udahneš, uneseš u sebe, dolazi u direktan kontakt s svojim organizmom. Sad naravno na tom mjestu da mora se stvoriti nešto, jer ima tu puno hrane, ima puno energije i tako dalje, a s druge strane naravno da ti sve što uneseš ima utjecaj na to. I sad ovisno je ti išla biciklom na posao ili taksijem, to će već biti račna količina informacije u tom sustavu, a kamoli sad jel ti bila vegan, meso je čisti ili tako dalje. I zato su te ogromne razlike. Znači niko od nas ne vodi identične živote, nije izložen istim stvarima. A možemo li sad izdvojiti, na primjer, jednu stvar koja najviše utječe na mikrobiom i na A to je ogromna stručna, znači to je ogromna rasprava, znači to te na svakom kongresu mikrobiom bude ogromna rasprava, što je sad najbitnije. Tipa nije hrana, je hrana. Točno. Da li je hrana, znači sad tu i literaturi imaš sad ovaj rad govori ovo. Znači s jedne strane uvijek je bila priča da ti zapravo, ono što mi gledamo je kao ako gledaš taj cijeli ekosustav, koliko razlike između dva ekosustava može objašnjavati jedan čimbenik. To je taj variabilnost. I ona se zapravo smatrala jako dugo da ti prehrana može objasniti 70% variabilnosti, znači, a recimo genetika samo 10%. To je bilo. Sad to se opet mijenja, znaš, nova studija ti dolazi. Ono što je recimo meni osobno, ja mislim da nije, ja nisam tim prehrana, ali evo, možda ću za godinu dvije reći drugačije. Zašto? Zato što zapravo u tom velikom istraživanju koji smo radili na 300 žena, od dobi do 30-35 godina, što je dosta homogen uzorak. Što se tiče te razlike, nama najviše te variabilnosti objašnjava jedna je to razvoj skupina varijabli, koja je dosta međusobno zalijepljena, koja se ne može odvojiti, to ti je zapravo san, otpornost, stres i mentalno zdravlje. To je jedan skup varijabli koji dosta te variabilnosti zapravo objašnjava. Naravno, tu je prehrana na drugom mjestu. Samo što se ovo nama nekako još pokazalo jače, ono što je nama problem, što ti zapravo, makar i prehranu je teško evaluirati, još je teže evaluirati kako neko spava mentalno zdravlje. Znači, to su sve podaci koji su nama ispitanice same stavile, navodile, tako da tu može naravno biti neki bias koji se razvio, ali ono po našim podacima je više zapravo to i iskreno ono što ja vidim zapravo i onda i u praksi s ljudima, da ti, mislim što prvo imam ljude, osobe koje se super hrane, paze na sve, su recimo dosta dovoljno vlakana, ali imaju loš mikrobiom. I onda dođe s nama i onda kao upitnik, vamo tam. That's me. Evo, sad ću ja podijeliti svoju priču. Može. Kad sam ja testirala svoj crijevni mikrobiom kod Andrije, prije 2 godine. Dobro. Ajde, reci, ja ću sad bi bila. Da, i ja sam, na primjer, bila jedna od tih koja je dosta povezivala zdravlje mikrobioma, recimo sad to tako, sa prehranom. Je mi to nekako dosta u fokusu.
I došli su moji rezultati, ali nisam bila dobra, zato sam i završila kod tebe. Dobro. Po preporuci, generalno bila sam dosta ovako iscrpljena i došli su moji rezultati, imali smo savjetovanje, ali to je već bilo napisano i u nalazima. Gospođo Šimić, ja da gledam vaše rezultate, a da vas ne vidim, rekao bi da ste vi debela osoba koja samo jede u pekari. A ja... Ček, to sve ja rekao ili pisao glas? Zvuči ko ti. To mi je Znači, mi se da vrijeđao tamo ljude na konzultacijama. Pa to je pisalo u onim rezultatima. Dobro, ali nisam i to tako direktno. Ali Od onih su se poboljšali. to je Sad smo još gori. crno nam je. Ali kad smo se čuli, to mi je ponovio, ali ja sam bi mislila i dalje, su zamijenili 100% rezultate, ovo nisu moji rezultati, nema šanse da su ovo moji rezultati, ali poanta priče je to me baš osvijestilo. I znam da ljudi misle da su cijela prehrana. Ne, puno Je, jer to je kao input, output i to je to. Da. Ono što je zapravo moja neka poruka. Ako ti gledaš, to je ekosustav. I sad, ok, input je jedno. Ako ti igraš, recimo ti imaš staklenik i sad ti naravno imaš najbolje gnojivo, 1A klase i tako dalje. Ali ako taj staklenik, ako ti nafuriš temperaturu na 60, ako ti nemaš kisika u tom stakleniku, ne može, znači ti možeš najbolje pumpa gnojivo, te biljke će propast u tom stakleniku. I to je zapravo ta, mislim da, jer što je sad zapravo, što je problem? Lako je oduzimati, ubacivati namirnice. To je najjednostavnije. Ali ajde sad ti promijeni uvjete u tom ekosustavu. To je pravi posao i to užasno dugo traje. Jer ono što je zapravo bit, ta osoba, ako gledamo sad mikrobiom, se navikla da tako funkcionira. Da vladaju takvi uvjeti. Ona ne zna za bolje, niti za gore. I sad, recimo, ti dođeš kod nas i ja ti kažem, gledaj, ti moraš promijeniti uvjete svog mikrobioma. Što onda je povezano s tvojim međuljudskim odnosima, s tvojim poslom, odnosom prema samoj sebi. Mislim, mi onda idemo u tešku bauštelu, na svim razinama u tijelu. Znači. Ja sam tako soldier. Ne, samo da mogu nešto raditi. Pa je, ali je problem kao, ja isto pacijentima kažem, ne znam, mislim, recimo, da si ti pacijent, ja bih rekao, slušaj, dita, ovo je tvoj mikrobiom, takva je situacija, da bi se taj mikrobiom promijeniti, imaš postati dita 2.0. Da se zaista... Sad je, što je sad bilo pripalo, sad je 2.1. Da, 2.1, beta verzija. Ne, sad baš dok to pričaš, razmišljam. Jesam li ja ikad bila drugačija ili su samo okolnosti kojima sam u tom trenutku bila, to je bilo nakon poroda, dojenje, neispavanost, posao, sve, su samo trigerirale ono kakva ja zapravo, kakav moj crijevni mikrobiom, recimo to tako, zapravo je. Kojiš, jesam ja ikad bila drugačija? Jesam ja sad drugačija ili samo sa nekom dozom svjesnosti bolje menadžiram mikrobiom? Mislim da je ključ, ono što smo mi vidjeli, znači nije poanta kao izloženost samom stresu, nego tvoja reakcija, odnosno otpornost na stres. Što to znači? Kad mikrobiom propada ako zbog utjecaja adrenalina, kortizola, ti se peristaltika mijenja, manje krvi dolazi u crijeva i tako dalje. To ti ima direktno, čak kortizol ima čak skoro pa antimikrobni učinak na mikrobiom. E sad, ali ko ti luči kortizol od rana, brža žlijezda. I sad, što je korak ispod hipofiza? Hipotalamus, odnosno amigdala kao prva koja registrira stres. I sad, ako ti na toj osi, vertikalnoj, možeš na razini amigdale ili čak hipotalamus zaustaviti taj tok. I reći, ok, ogroman mi je stres, ali ja uživam u njemu, meni je super i tako dalje. Neće biti tog nizvano svih tih učinaka koje onda mi vidimo kad napravimo analizu mikrobioma. I to je zapravo biti, znači ta otpornost na stres. I to je možda zapravo ono što se zapravo dosta i u tom self-helpu sad govori, ta resilience, anti-fragility i tako da. Znači nije poanta, znači kako kažem, mislim recimo sad da mi uzmemo 10 ljudi koji su pod stresom, koji imaju isti stres, imat ćemo potpuno drugačije mikrobioma, ovisno o tome da li je nizvono, odnosno kakva je aktivacija na brža žlijezde, kakav je recimo onaj profil kortizola kad se izvadi. Znači potom ćemo mi vidjeti znači koja je razlika. Nije po defaultu znači recimo da svi kontroleri leta imaju katastrofalni mikrobiom.
A svi ljudi, ne znam, koji piju kao 6 sati dnevno, da imaju top mikrobiom. Da. Tako da postoji taj neka učinak te interminualna koji se isto može zapravo vidjeti onda po razinama kortizola. Nama i kortizol, koji smo mi ujutro vadili našim ispitancama, postao dosta značajan čimbenik kad smo radili obradu podataka. A što ako je zapravo- nizak? Ako je nizak, mislim, to govori znači da je došlo, ako je nizak, znači moramo razlikovati. Ako je on nizak kortizol inicijalno, znači da nema pretjerane aktivacije. Ako je on povećan i počinje rasti, znači ta os se aktivira, nabrže se aktivira. Ako je on onda pao na kraju, onda govorimo znači o tom sindromu izgaranja i tako dalje. Tako da ovisi, to isto treba nekako interpretirati na tom kontekstu gdje je ta osoba u životu. A je li to znači da se iz crijevnog mikrobioma, odnosno pomoću testiranja, može baš jasno vidjeti da je osoba u burnoutu? Onda kad ti vidiš nalaz, kažeš ova osoba je Ne bi ja banalizirao, ali ono što mi kad uzmemo rezultate, uvijek imamo one ispunjavale se. To je dugi životni upitnik gdje mi stvarno uzmemo sve u obzir. I onda isto nastojimo objasniti variabilnost. Znači, dobro se hraniš, ok, to me nam objasnilo to, loš stres, to nam objasnilo ovaj dio. I ono što je zapravo nama problem, kad mi možemo izraziti sumnju na burnout. Možda nije to tako jednostavno, ali ono što mi možemo vidjeti, znači koji su neki čimbenici koji najvjerojatnije guraju u smjeru lošeg mikrobioma. I tu onda se otvara priča sa burnoutom, psihičkim stanjem, mentalnim stanjem i tako dalje. Ono što drugo što mi vidimo je, znači, isto kao što recimo nizvodno imaš taj efekt preko te ose, imaš i uzvodno efekt da mikrobiom može smirivati. Aha. Jer ako je dobar mikrobiom i ima dovoljno tih protupalnih bakterija koje luče, znači te neuroaktivne supstance, znači to su GABA, serotonin i tako dalje, oni mogu smirivati. Što ako gledamo, znači, koja je svrha toga, znači ako je crijevna situacija u redu, onda ti zapravo mikrobiom onda preko crijeva mozak informira mozak i govori ok, mi smo nahranjeni, uvjeti su nam dobri. I onda ti zapravo imaš jedan začarani krug, ako ti imaš neizvorno loše informacije po mikrobiom propada, tebi više mikrobiom ne može smirivati na neki način, znači zato što nema više GABE, nema serotonina i tako dalje. Super mi je ta To znam. os. Je, ali je problem je što si ti onda zapravo mi dobijemo pacijenta u tom začaranom krugu, Da. gdje on on je sad u toj točci i sad bi on trebao imati bolji mikrobiom, ne može ga imati jer nizvodno, jednostavno dolazi svi te mi to govorimo negativne informacije, a s druge strane se on i ne može oporaviti po pitanju mentalnog stanja zato što ga mikrobiom ne smiruje, nego kontra zapravo šalje te nekakve signale uzbune. Tako da to je dosta teško nego slomiti s toga. Sad kad si spomenuo GABU, a sjećam se u tom periodu sam suplementirala GABU. Da, to je često. To znači da određenim suplementima si možemo donekle pomoći. Ja mislim da suplementacija, ako je prvo kvalitetno u visokim dozama, ti može maskirati, odnosno nadoknađivati neke stvari. Ali nije opet rješenje. Okay. Jer što ti se makneš tog suplementa, situacija ne, opet je ali možda nam može pomoći kao napraviti taj ja mislim da mora biti taj ko neki, to gura, taj push iz te situacije koje se ta osoba nalazi u tom trenutku. To definitivno. Ja imam pitanje za te, si ti radila taj test zato što ti je izmislila ti nešto nije dobro s probom? Ne. To je super pitanje. Jer zapravo meni je probava dobra. Ok, imam neke situacije kad možemo i o tome pričati. Tipa recimo kod mene kad se maknem iz svoje rutine, to se manifestira na probavi. Recimo, putovanje. Znači probava mi se uvijek poremeti. Nije isto kao kad sam kući i svaki dan radim jedno te isto. Ne, probava mi je bila dobra. Zašto sam ti radila? Pa tad sam, mogu je spomenuti jer Sandra je isto bila gošća, tad sam počela raditi sa Sandrom. Zapravo sam povećala mi se razina anksioznosti i cijela sam se osjećala onako kako se laički kaže s brda s dola, da se ne mogu uhvatiti ni za glavu ni za rep. Onda smo počeli rješavati te nutritivne deficite i Sandra je predložila kao ako želiš mogla bi napraviti i tu analizu pa da vidimo malo bolju sliku kako to funkcionira,
kako prehrana funkcionira, kako ovo što radimo funkcionira, da vidimo gdje su najveće manjkavosti. I onda je kod mene bio slučaj da su zapravo najveće manjkavosti bile... Ali ja nisam dala konteksta, ja uopće ne jedem pekan. Tako da sam bila iznenađena. Ne, bio je sad stres, pokušala se sjetiti neke bolje riječi od stresa, ali jednostavno ti inputi koje sam ja dobivala u to vrijeme i koji su mi bili previše i koji su nekako bili, taj obujam inputa je bio puno veći nego prije sa dolaskom djeteta i promjenama koje se tad događaju, sve me to potpuno izbacilo iz tračnica. I nespavanje. Nespavanje me uništilo. Ali to je nekako, da, mislim, mene je zanimljivo kako recimo mi kad smo radili obradu podataka, uopće san se ne može odmaknuti od psihe i otpornosti na stres. To koda je jedna nama varijabla. Koda je jedna. Tako sam se ja i osjećala. Ako ne spavam, luda. Sad je pitanje to, ali mislim da je nama san, mi recimo, ali ja mislim, znamo takvih pacijenata koji kao imaju probavljene tegobe, ali kao naspavam s 8 sati nema nikakve probavljene tegobe. Kao. Mislim, to je ono... Kod tebe dolazi, da li u Centar za cijeli mikrobiom dolaze više ljudi koji već imaju tegobe ili... Većinom su već probavljeni, znači većinom su to ljudi koji imaju problem. Znači manine su ljudi koji žele provjeriti tako dalje. Većinom su to ljudi koji imaju neka problem, koji kao zanimaju pa što se događa sad, a ti zapravo, svi su imali ostali, ne znam, nalazi u redu, koloskopija u redu, vamo tamo. To ti je iritabilni kolon ili je SIBO ili to, ali onda zapravo s tom informacijom ne mogu više ništa. Onda zapravo ideja naša da se vidi to je, ajmo naći nekakav način kako se pomaknuti s te mrtve točke. Ok, ajmo sad pričati o tim čimbenicima. Već smo spomenuli malo te emocije i stres. Prehranu smo započeli, ali spominjala se na početku vlakna, kad si priča o sebi. Ajmo malo još prehranu pa ta vlakna točno. Što se tiče prehrane mikrobioma, tu ti je zapravo prvi projekt kad gledaš zapravo bilo kakva istraživanja, ti recimo daješ istu prehranu istim ispitanicima, oni kompletno drugačije reagiraju. Znači tu ti zaista nema nekih univerzalnih smjernice da ja sad mogu reći, jer kao dugo smatralo kao mediteranska, kao neka standard je najbolja, zato što je ta mediteranska nekako kao najblaža, najmanja restrikcija i tako dalje po meni. Po meni što tiče prehrane, mislim da je tu najbitnija kvaliteta namirnica, što je najveći problem. Znači, mislim da ti više ključ što tiče mikrobioma nabavka i priprema, a ne što jedeš, jer tu su ogromne razlike, mislim to sve više dolazi zapravo kao još nemamo točno hrvatski prevod, ali evo, znam da već, ne znam, profesorca Puljak već ima isto neka, kao mračna tvar u hrani, mračna materija, odnosno, evo mi sad pijemo kavu, i sad ti znaš što je kavi, koliko ima kalorija, makronutrijenata, vitamina, minerala. Ali ti još imaš kao tu neku mračnu materiju koju mi ne možemo kvantificirati, koja ima ogromni učinak onda na mikrobiom i ostatak organizma. Koliko je sad tu aditiva, koliko je tu nekih teških metala, hipotetskih kužiš. Ali tu postoji još ogroman broj molekula koje mi uopće nismo nikad uzimali u obzir, a koji očito ima ogromni učinak na mikrobiom. I to je recimo ta nova, mi smo ta nova tema, ta mračna materija, gdje kao jedna jabuka nije ista, gdje je rasla, gdje nije, koje su bakterije, ovo jabuke, koje ovo je res jabuka, ima svoj mikrobiom. Tako da, znaš, to je ta nekakva nova fronta koja se zapravo tu otvara po pitanju toga, tako da mislim da je ta kvaliteta ogromna razlika i to je ona priča kad Amerikanci dođu sestrinu u Italiju ili recimo ova naša dijaspora kad dođe dolje pa nema više probavne tegobe zato što jede zapravo potpuno drugačije namirnice i to. Tako da ta kvaliteta definitivno je ogromna razlika i to je sad kao da li još postoji i namirnica koja je stvarno čista, koja nije onečišćena, koja nema mikroplastike i tako dalje. Ali ja mislim da tu se može napraviti ogromna razlika. Samo već jedi što voliš, ali samo poradi na kvaliteti, nek to bude 1A i to je to. Mislim da je to nekako puno važnije pitanje nego što se točno jede. Druga stvar po meni je naravno ta raznolikost. To recimo više od 50% naših pacijenata je preporuka ta raznolikost, jer mi nekako iz navike, kako su nekako ta naša ponašanja u nabavci hrane takva da uzimaš što po navici uzimaš, znaš to paše, to znaš pripremiti i rotiraš ta 2-3 jela.
4 max i to je to. Tu ima ogromno, znači razlike i da nama bi možda bilo bolje da nama neko svaki tjedan baci neki set namirnica i sad to radiš ovaj tjedan. Tu ima za naručiti tu ove kutije. To, ali tako mislim, ali znaš šta ti je tu stvar, to ti recimo, ako mi gledamo prije, pa čak 50 godina, ti si uzmaš to što tad imaš. Nije da si ti imao taj luksus da ti cijelu godinu uzimaš čerajce, voliš čerajce, hrenovke i tako. Da. Nego ovo ubereš, ovo tu, ovo nađeš tu i to ti je to. I to je zapravo ta raznolikost koja se zapravo po meni izgubila s tim nekim modernim ponašanjem u nabavci hrane. A isto preporučujete 30 namirnica? Je. To je teško je, ali ja odgovorno tvrdim da je to više nekako terapija u smislu da se promijeni mentalni sklop. Okay. Jer neću popiti 6 kava dnevno, popit ću 2 kave, 1 maču, 1 crni čaj, 1 zeleni čaj. To ti je već ogromna razlika. Je. Ne, meni se 30 čini izvedivo. Mislim, ja sam voljela notes za različito povrće. Oh my god. Jer ja sam znanstvenik u duši. Dobro, pa je, ali da se. Da, pogotovo se začne. Samo trebaš misliti na to. Treba misliti, ali znaš šta mi da te onda nekako ti uđe to. Da, samo to je... Jer mislim da je problem što mi trenutno nekako i u društvenim mrežama u javnosti je kao bolje jesti jabuke nego gumene bombone ili ne znam, bolje je pojest ovo nego keks, a zapravo kad ti si napravilo 30, onda ćeš ti pojest i keks i ovo. Skroz drugačija paradigma po pitanju prehrane nego ovo što mi zapravo generalno prakticiramo. Znači, te clean namirnice, ne clean vamo to. Ja volim te namirnice. Jesam li dobro čula da si u jednoj prilici rekao i čak i 30 različitih namirnica dnevno? Da. To je bio nekav ideal. Znači ovo je recimo to bi idealno bilo. A gle, ove neke, to ti je ideal koji dolazi iz ovih populacija, ne znam, Hadze, Hutu, što ima 100 godina, ima karcinoma, znači to su brojke od njih. Oni jedu toliko. Prosječni Amerikanac, a gle, on ti žive tamo u Himalajima i beru tamo nekve trave i tako dalje. Znam da ti kreneš tu po Berlinu tu. Ja ako ne razmišljam aktivno da radim na toj različitosti, ja bijela jedna... Ali da ti to samo gleda, ušla si u dućan i nisi uzela kilo jabuka, nego uzmeš 2 kruške, 2 jabuke, 3 mandarine i 1 kiwi. Ali ona kaže mora razmišljati. Ali mislim kao... Moraš i onda dok ti ne pređe u podsvijest. Ali onda ti ide bez problema. Da. Čekaj, da mi reci malo vlakna. Mene užasno zanimaju ta vlakna. Znači to ti je, kad pričamo o prehrani mikrobijoma, su ti vlakna drama broj 2. Ali pozitivna drama ili negativna? Ne. Ili samo drama? Ne, to ti bude kongres, jedan dan ti budu samo predavanja vlaknima, nakon svakog predavanja ti bude svađa ogromna. Treba li vlakne, ali ne, jer znači ono što je, znači vlakna imaju ta prebiotska svojstva, znači one su nekako to gnojivo, supstrat za rast i tako dalje. Određenih bakterija. Znači nije da cijeli mikrobiom uzima vlakna i raste, nego određen. Sad, mi smo interno se bavili, sad smo reviziju baš poslali, znači uzeli smo 10, znači smo u Poljskoj, 10 zdravih karnivora, koje su karnivori više u prosjeku 3 godine i ne jedu, znači niko voće i povrće, niti grahorice. Da. I recimo, njihov mikrobiom, onda smo mi uspoređivali njih 10 sa 800 ljudi, slične dobi, kilaže, ali koji jedu sve. I koji su isto zdravi. I tu smo dobro vidjeli da se njihova raznolikost, znači raznolikost kao nekakav parametar mikrobioma, ekosustava, ne razlikuje. Znači da oni mogu bez vlakana imati raznolik mikrobiom. I tu je kao sad to pitanje odakle ta raznolikost. Znaš šta jedu te bakterije, ako smo mi rekli da su vlakna hrana bakterija broj 1. I to je zapravo bit da se mi sve više mičemo kao vlakna jednako prebiotici, da mi više sad pričamo znači, da su i polifenoli prebiotici, da su omega-3 nezaštitne masne kiseline, da su neke aminokiseline prebiotici. Tako da zapravo tu mislim da mi sad smo događali u nekoj fazi da se to dosta sad redefinira, ta cijela priča. Ja mislim da je to Ne, nego da jednostavno neke stvari u mesu, recimo neka konjugalnoinska masna kiselina koja ti ne znam u govedini i janjetini recimo užiš, da je to recimo prebiotik. Tako da očito neko, mi to zovemo ta specijalizacija, određen dio mikrobioma će se specijalizirati za meso, za obradu mesa i to će ići ok.
Naravno, ti karnivori nemaju savršene mikrobiome i nama je generalno, kad gledamo generalno opću populaciju, biljojedi, ovi vegetarijanci i vegani imaju u prosjeku bolje mikrobiome. Znači to stoji. Šta znači bolje mikrobiom je raznolik? Imaš kao tri nekve razine, znači gledamo koliko je raznolik, gledamo koliko je uravnotežen i gledamo koliko je funkcionalan. Tebi za zdravlje je najbitnije ti mikrobiom funkcionalan. Znači on može biti neuravnotežen, neraznolik, ako ti on funkcionalan, tvoje tijelo neće osjetiti to. Okay, a čekaj da mi, znači raznolikost je u Koliko imaš vrsta? Ok, a uravnotežen je... Znači kakvi su omjeri? Znači ideja ti je zapravo da naravno u svakom ekosustavu da ti nemaš jednu životinju koja ti kontrolira cijeli ekosustav, nego ti imaš više vrsta koje onda, tu često gledam analogiju kao u politici. Znači, nije ti ideja da ti imaš jednu stranku koja dominira non stop, nego da imaš više stranaka koje se međusobno moraju dogovarati, koje se međusobno kontroliraju i tako dalje. Onda ako i bude neki stres, možda znaš, taj mora ići koalicija nekakva, ne da sad imaš jednu stranku i sad ta stranka definira sve i tako dalje. Okay. To je ta priča i treća stvar je zapravo ta funkcionalnost. Znači koliko sad taj mikrobiom proizvodi GABE i tih drugih tvari koje su ključe za naše normalno funkcioniranje. A je li funkcionalnost ili je to totalno druga priča tipa da imaš redovitu stolicu? Sve, znači to ti znači da ti imunitet normalno funkcionira, da imaš normalno metabolizam, da ti ostrijevo mozak normalno funkcionira, da ti probal normalno funkcionira, da ti crvna barijera da ti je dobra. Tako da, to ti je sve funkcionalnost. Jer ti teoretski, i to je zapravo šta je nama problem, mislim, ljudima je dobro, nama u znanosti je problem, je taj što zbog te adaptacije, specijalizacije, recimo sad nas troje smo u bakteriju mikrobiomu i sad imamo neki problem i sad ne znam, ja se izgubio. Popio sam bio, ja se izgubio. Edita može preuzeti moju funkciju. Uzeti moje gene koje su ostale, on uzme te gene i sad ona radi taj posao koji sam ja prije radio. Bez problema. Znači, naravno nije bolje bilo da se ja ostao, ali opet vi radite sve pet, ovo se bar ništa ne osjeti. Znači. Sad je samo problem se Edita izgubi. Ili ako se naglo i vas dvije izgubite, znači iz mikrobioma. Ali generalno, ti ništa ne osjetiš. Okay. I zato mi ne možemo reći teoretski kao, je li sad bolji mikrobiom, naravno da je bolji mikrobiom, smo svi troje i svi radimo svoj posao, nego se samo vas dvije, ali Edita radi moj posao. Naravno je to, ali opet što tiče kao zdravlja, je zapravo za domaćina nas kao čovjeka ista stvar. I znači vegani, vegetarijanci imaju... Generalno imaju bolje, ali imamo i tamo katastrofalnih. A daj mi reci, pretpostavljam da ova ultraprocesirana hrana... Da, to je najveća hrana. To bi neka bila treća stvar nakon te raznolikosti, da je to zapravo ogroman problem. Zašto? Zato što ti kao bakterije imaju gene i zahvaljujući tih gena mogu izvršiti nekakve kemijske procese. Uglavnom, problem je s ultraprocesiranom zato što mi nemamo, još naše bakterije nisu razvile gene, odnosno mehanizme kako obrađivati te stvari. I onda ti recimo nekakvi tip rekomendativa, on ti mogu proći kroz crijevnu sluzu i doći u direktan kontakt sa crijevnom barijerom, odnosno stanicama crijeva i raditi darma. To je taj encroachment se to zove, dok zapravo sve ostale koje se mogu obrađivati na svi ti nutrijenti ostaju gore i to bakterije. A ovo ti može proći direktno dolje i raditi probleme sa crijevnom barijerom, pa onda imaš leaky gut i sve probleme povezano s tim. Tako da je, dobar ti primjer, recimo, mi Evropani nemamo bakteriju koja ima gen za obradu nori algi. Japanci imaju, oni imaju. Znači. Što to znači za nas, jer se što dovoljno, ništa? Pa nije ništa, samo će biće ta, pa dobro da, ali kuš ta obrada, ali kuš ti Japanac biti bez problema, ti cijelu ta nori algu može razgraditi, crno, slušaj, može razgraditi bez problema, dok konačno mi zapravo samo će se izlučiti, to je to. Jedino ako si sad do kontakt s nekim Japancem, pa njega pokupiš bakteriju i onda i ti imaš taj gen u svom mikrobiomu. Jel postoji neka doza ultraprocesirane hrane koja je kao fajn, ako je tipa malo šunkice? Nije te šunka ultraprocesuirana. Ultraprocesirane su ti ove pahuljice, čipsovi i tako. Imaš te stupnjeve procesuirane. Recimo sve fermentirane je procesuirane. A ovi UPF ultraprocesuirane su ti baš ovo gdje je cijela narav namirnice izmijenjena i tako. I to je isto, to se sad dosta raspravlja šta je sad, kad je procesuirano loše, je li sad to je baš isto sad kao, taj klasifikacija. Sve procesuirano zapravo je samo da ne znači nužno ako je procesuirano da je loše. Sve što je fermentirano, sve što je nekako obrađeno, dimljeno je procesuirano. Ultraprocesuirano je baš znači kad se kad je bio jednom krupira, sad je čips. Da, jedno je razlika je Pringles, sad ne reklamiramo, drugo je obični čips koji je samo pržen.
Da. što je drugi stupanj. Ovdje je krumpir pretvora neki škrob, pa se taj škrob pomiješao, pa stisne u kalup. I onda, to je ta razlika. Znači. Uvijek kad ti nekako onaj listi namirnica prvo nekakav škrob ili tako nešto, ili dehidrirano ulje, to ti je... Nešto što ne postoji u supermarketu. Ali ovo što ti recimo gledaš listu sastojaka, ako ti je prvo konkretna namirnica, onda ti to samo najvjerojatnije procesuira. Ok, to je dobar tip. A trebamo li imati stolicu svaki dan? Ne, znači nekako pravilo znači u medicini je znači ili od 3 stolice u jednom danu do 1 stolice u 3 dana. To je nekako. Onda ovo ostalo ti je, znači ako imaš manje od 1 u 3 dana je zatvor, više od 3 je kao provjer. To je, tako se uči u školi. Tako se uči u školi, ali kaj je eksperti? Pa znaš šta, iskreno mislim, to je jako individualno. To je jako individualno i mislim da tu kažem, znači mi ljudi smo jako različiti, imamo jako različite navike. I želje, tako da ja ne bi forsirao nikad da svi ljudi imaju jednu stolicu. Mislim da svako od nas zna najbolje za sebe. Da ti ne smeta isto. Ako sve normalno funkcionira, mislim da nema bede s tim. Tako da. Evo, idite sigurno. Ali ne bi ja sad, mislim, mi dosta često na tim ženskim tim događanjima to bude, ali ako razmisliš, ako ti je san, ponosno stres psiha najbitnija, i sad tebi to uznemirava, to ti je kontraproduktivno, znači. Pa mene to uznemirava. Da, ja to nikad nisam razumela zato to je toliko stresira. Mene je stresira da to. Ja sam isto bilo neko događanje, baš ona, Mirela i Sandra su organizirala, Zdrava žena, i to isto bilo pitanje, a sad bio kao, da nije to svi znali. Dakle, 1 stolica u 3 dana. Meni nije dobar osjećaj. Ok, to je druga stvar. Ako nije dobar osjećaj, je druga stvar, ali ako ti nemaš nadutost, to ide sve glatko. Imam nadutost. A to je druga stvar. A možda je pola nadutosti u glavi, ali sve skupa a dobro, to je druga stvar. Ne bi glasala za svako 3 dana. Dobro, u tvom slučaju. U mom. Da, u tvom slučaju, da. Meni recimo, kad putujem, ja isto imam promjene u kretanju cijeva, dok putujem mi recimo mene, mislim, nismo putovali zajedno, pa znam jer sam slušala cijelo vrijeme. A meni recimo nije to tako problem, ja to uopće ne doživljam. Mislim, nakon, sad već tipa dan, 3, ok, sad mi je palo na pamet da bi ali nije mi tako. A dobro, da, nije nikva drama. A probiotici? Probiotici za putovanja. Ali nije to loše. Ne, nije ovako. Znači, što se tiče literature, gledaj, tebi je putovanje šok za tvoj crijevni ekosustav. Znači, to je hrpa novih signala i pitanje kako će reagirati. Ono što se zapravo vidjelo da testirali su naravno Skandinavci, imaju najviše novaca, a oni kad idu u treće zemlje je najveći šok i njima kao i pokazalo se ako uzme probiotike da se taj šok može ublažiti nekako. Jer ti zapravo onda ti probiotici kao žive aktive bakterije mogu kompenzirati to i te nekakve disturbances, smetnje koje će nastati, oni mogu ublažiti. I onda samo uzimaš dok putuješ, uzimaš probiotik. Čak i prije. Recimo, po istraživanju kao možda 7 do 10 dana prije, dok se na putovanju čekaju kao da se kao taj ekosustav kao malo pripremi i onda kad se i dogodi da se to ne. Ali to je po meni isto znak što ti je gori mikrobiom, puno ti je osjetljiviji na te nekakve promjene. Opa, ništa u 2 godine. Jeste vidjela da sam zakolutala? Morat ćemo nakon ovog podcastu. Da, je, broj 2. Da se pokaže sad 2 godine. Je. Intenzivno. Edita 2.2. 2.2. A tijelo vježba? Tijelo vježba je na 3. mjestu, ako znači imamo ovo... Gdje si sve na 3. mjestu? Mislim, ja sam isto izbroja. Ne, recimo, mislim, po meni je najbitnije da neko spava dobro i kvalitetno se budi. Ja mislim da to kogod... To je za sve. A ja mislim da taj san, jer ti što je problem, san je jedina aktivnost u kojoj se tijelo oporavlja. I jedina. Znači ti možeš ići u saunu 160 puta, tretmane, ovakve, nakve, nikad se neće tijelo oporavljati kao kad ti spavaš. A mislim da je, to sam isto na jednom podcastu tamo s Vinkom baš raspravljao, znači jako je, mislim da je nama nekako a priori teško i zaspati i snimati, jer se toliko toga događa, toliko impulsa i tako dalje, putuješ i to. Mislim da je to baš taj san nekako izgubljeni luksuz 21. stoljeća.
I onda imaš i ono i FOMO i sve. Ali ja mislim, ako ti spavaš dobro, koliko god to bilo sati, ako se ti osjećaš dobro, ako pametni sat kaže da je sve u redu, mislim da onda možeš biti miran po pitanju svega. A onda druga stvar je prehrana, ali isto to znači kvaliteta, raznolikosti, malo izbjegavati te UPF-ove i onda treća stvar je znači kretanje. Sad, što tiče kretanja, tu ima jako puno, to je sad isto područje koje jako raste po pitanju mikrobioma, tu mi jasno vidimo recimo razliku je li aerobna tjelesna aktivnost ili anaerobna fizička aktivnost i to je dosta bitan čimbenik. Zašto? Zato što ti zapravo kad se krećeš i potičeš peristaltiku, to se uzburkava, plinovi koji nastaju, znači ta nadu, to se miče i tako dalje, znači imaš tu mehaničku komponentu. S druge strane isto bitno zapravo kad tebi su mišići aktivni koristi kisik, a znamo zapravo da je kisik neprijatelj u mikrobiomu. Zašto? Zato što većina dobrih bakterija, uvjetno rečeno, su anaerobne bakterije, znači one ne vole kisik, a većina patogenih bakterija su ove koje mogu tolerirati kisik. I zašto to? Znači zapravo recimo ako ti imaš taj mikrobiom, ako je on krhak, ranjiv, onda imaš kao džepove zraka u kojima te bakterije mogu buvjeti. Ako je on gust i bogat, nema kisika, nema. A što ti zapravo tijelo radiš, ti izlačiš kisik. Iz crijeva on se redistribuira i odlazi u mišiće i tu je zapravo isto taj pozitivan efekt, što se onda odražava onda jako onda na te omjere između samih bakterija. Treća stvar je znači i pH. Znači kad ti treniraš, mliječna kiselina, pada pH, to se onda isto odražava u crijevima, idealno kad je malo niži pH, pogotovo u debelom crijevu, i to onda još dodatan pozitivan učinak. Tako da mislim da što se tiče tih nekih komponenti, san psiha broj 1, prehrana broj 2, tjelovježba broj 3. Ima veze, možda sam prepustila, koja tjelovježba, tipa da li je trčanje, da li je kardio ili je neki to ovisi, znači to ti ovisi s tom mikrobiom, znači to ovisi recimo ono što mi vidimo u praksi u literaturi, da recimo aerobna tjelesna aktivnost najviše diže alfa raznolikost, odnosno broj bakterija, a recimo ako ti imaš neke probleme u funkciji, onda je bolje zapravo ta anaerobna fizička aktivnost, ti proizvodi te velike količine mliječne kiseline koje će ti onda posljedno djelovati na pH. Znači najbolje kombinirati. Znači, odnosno vidjeti kakav ti je mikrobiom, pa onda vidjeti po tome. Ali ono što ja isto volim često reći, znači recimo, ako ti imaš opciju otići u teretan i spavati sat vremena više, onda je jasno pomni prioritet bolje odspavati. Nego još forsirati tu vježbu. Jer taj san mislim da je stvarno broj 1 po pitanju mikrobioma i nama kad gledamo tu variabilnost puno više razlike objašnjava nego tjelovježba. Zaista je kad gledamo tu variabilnost koja je nama kao najbitnija, tjelovježba tu od njih troje najmanje objašnjava, zato je na 3. mjestu. Mislim, ključna je, bilo bi dobro da ju imaš, ali sad recimo ako sad je preporuka anaerobna tjelesna aktivnost, bolje je spavati sat vremena više nego sad još izgurati taj trening. A alkohol? Editina tema. Evo ga, editina tema, ovako znači. Evo ovako, znači, što se tiče alkohola, znači, moje osobno iskustvo, ja sam kao mentor na jednom diplomskom, gdje je studentica znači istraživala Miracle, to su kao probiotici koji, to je Bacillus coagulans, druga vrsta bacilusa koji razgrađuju alkohol, veću želucu. I tu sam ja zapravo prvi put uronio temu alkohola i mikrobioma. I ono što je zapravo zanimljivo, nema baš istraživanja kao ova osoba pije više alkoholova manje, pa kao takav je takav mikrobiom. Većina studija je zapravo alkoholičari, ciroza jetre i mikrobiom. I onda imamo nekako par istraživanja samo alkoholna pića i mikrobiom. Problem je nama što je, mislim, alkohol užasno širok pojam. Jedno je pfefferminz se ode iz Berlina, drugo je piva, treće, to su kompletno različite namirnice nastale različitim procesima i teško je to sve staviti na skup. Ono što je meni nekako zanimljivo, bilo je istraživanje zapravo kakva ti konzumacija, mi za kroz tjedan dana običnog vina, bezalkoholnog crnog vina i džina utječe na mikrobiom i gdje je zapravo crno vino imalo pozitivne učinke, džin je imao kao neka više skoro pa negativne, ali je zapravo bez alkohola sve imalo gore učinka na mikrobiom nego obično crno vino. Zašto? Jer kao ti polifenoli u kombinaciji s alkoholom imaju pozitivan učinak na mikrobiom. Ti polifenoli zapravo isto mogu djelovati kao prebiotici, odnosno kao supstrat. Tako da po meni mislim da je tu poanta da mi već tisućećima koristimo alkohol, jer koristi se fermentacija, alkohol nastaje fermentacijom, mi to unosimo već, a da naše bakterije znaju se nositi s tim, znači imamo čak i probiotike koji ga mogu razgrađivati. Tako da mislim, po meni,
da se alkohol treba, mislim da to nije nikakav problem, a to ono što vidimo, što kažem, što akademikina Demarin kaže, zapravo ako gledaš rizik od nekakvih znači ovih cerebrovaskularnih incidenata, znači moždanog udara i tako dalje, čak ti ni apsolutna karencija, odnosno izbjegavanje alkohola ne štiti od njih. Znači i dalje je veći rizik nego da ti umjerno konzumiraš alkohol. Tako da je to ta ogromna razlika. I tu bi se isto poanta malo kao što smo pričali prehrane, znači onda ti kvaliteta na prvom mjestu da ono konzumiraš nešto. I tu je druga stvar ovo sa UPF-om, znači ti da bi napravio bezalkoholno pivo, vino, džin ili tako dalje, ti i dalje moraš nekako braditi kemijski taj proizvod koji je možda nastao, ne znam, prirodnom fermentacijom ili destilacijom. Tako da tu po meni isto, znači je bolje koristiti ovo konvencionalno, mi se treba paziti zaista na kvalitetu, jer kažem, alkohol nije jednako alkohol. I umjeren. I količini. Da. Količina definitivno mislim da ali kažem, ali potpuno izbjegavanje mislim da ipak nije. Mislim da se i dalje ti benefiti konzumacije prigodne alkohola su veće od nekakvog apsolutnog izbjegavanja. Neću reći, to je Andrijino mišljenje. Da, naravno, da, ovo nije mišljenje podcasta. Ok, nije mišljenje. Ti mi ne stoji među. Iz ovoga, da. Mislim, to je literatura, nije sad, kažem, da sad literatura kaže da ono svakako pa alkohol, ništa mi ja prvi rekao, znači ok, recimo druga stvar je pušenje. Kod pušenja baš to vidimo, stvarno ono što, to smo imali, mi smo čak i taj rad skoro pred publikacije, znači ono to se dosta vidi ono učinak ovisan od doze, što više pušiš, što ti je gore mikrobiom. I to se čak govori, znači disbioza je poremećaj mikrobioma i ono govori se o disbiozi povezanom s pušenjem. On to postoji baš to. Pušenje nema fakat. Da, je. Recimo, baš mi je to bilo žao zato što kao ono, sad ja ni ti pušači pa stvarno nemate pušiti. Ili ako pušite, pasite na ove druge faktore da su dobri i to je to. Ali recimo, evo, za pušenje je stvarno kompletno drugačija situacija nego za alkohol. Daj mi reci, malo skraćamo, samo to probioci, lijekovi. Dobro. Što znam da uvijek, pogotovo zato što u Hrvatskoj ima ta tendencija da se često prepisuju antibiotici i onda znam da ti uvijek prepisuju za antibiotike i probiotike. Dobro. Jer ti lijekovi imaju tak loš utjecaj. Je, to definitivno. Da li ima razlike, tipa ako uzmem ibuprofen jednom mjesečno, 3 puta? Po mene to treba vagati. Znači, definitivno ono što je činjenica da lijekovi mijenjaju mikrobiom, najčešće negativno. I ta skupina lijekova koja mijenja mikrobiom, to ti ide od, naravno, antibiotika kao neki prototipa, pa do onih inhibitora proteinske pumpe, to su oni za želudac, kiselinu, antidepresivi, čak ima baš dokaz antimikrobni učinak. Tako da ta lista je ogromna, interakcija je jako puno. Ono što po meni je nekako poruka, mislim, mi znamo zašto se koristi neki lijek. Nema sad smisla odbiti uzmanje nekog lijeka zato što je to kao čuvat ću si mikrobiom. To po meni zaista nema smisla, ako liječnik to propisao, ako to je neka plan terapije, treba to koristiti. A po meni onda treba, pogotovo kod antibiotika, treba definitivno i sa probioticima, zato što, mislim, recimo iz prakse, puno ljudi koji razviju nekakav ili autoimunni poremećaj ili neke probne tegobe, točno mogu reći da to mi je krenulo kad sam koristio tad antibiotik. I što je najvjerojatnije bilo taj mikrobiom, je bio vjerojatno a priori loš i onda su zapravo antibiotici samo uništili ekosustav i onda vjerojatno se izgubila i funkcija i tad su krenuli problemi. Tako da to je, zaista treba paziti, ali mislim da, kažem, sad već imamo neke načine kako nadoknaditi. A ako uzimaš ovakve, recimo, mislim da je to zanimljivo dosta ženama koje obično jednom mjesečno zbog menstruacije znaju uzimati te ibuprofene, aspirine, mislim, koliko je to problematično i da li onda isto u tom periodu je pametno uzimati možda probiotik taj jedan dan ili 2 dana? Ne, za te analgetike nije. Kod analgetika nisu tako dramatični učinci na mikrobiom kao kod ovih ostalih lijekova. Tako da to nije neka drama i kaže uvijek se gleda mikrobiom taj kumulativni učinak. Znači radi se ovo i onda je kao neto nekakav učinak na mikrobiom. Tako da sad ta privremena primjena mislim nije nikakav problem. U čemu je najveća razlika između mikrobioma žena i muškaraca? Evo nas nakon 45 minuta. Evo ga, za sve žene. Ženski mikrobiom je raznoliki i čak je funkcionalni. Znači ta proizvodnja recimo metabolita je veća kod žena. Ono što je kao neko objašnjenje, kao da zapravo žena zbog tog procesa trudnoće, rođenja, poslije i dojenja, jednostavno taj mikrobiom mora biti
puno učinkovitiji, bogatiji, jači nego muški koji zapravo nema kao tolike te metaboličke zadatke kao što ima tijelo žena. Isto što je, naravno, mi sad ne znamo da li je to zato što žena puno više paze na svoje zdravlje, gledaju podcaste i tako dalje, drugačije se hrane, ili je to ili je to baš zapravo taj kao mikrobiom. Ono što je jako izražena je ta veza između hormona i mikrobioma. Jer hormoni su isto zapravo ti, spolni hormoni su ti steroidne molekule koje onda ulaze u interakciju sa bakterijama i to čak postoji izraz kao mikrogenderom, kao taj mikrobiom koji je uvjetovan razlikama u spolu. Tako da, recimo ono što je meni tu zanimljivo da kako znamo da žene imaju puno veću sklonost autoimunim bolestima. I to zapravo smatra da to nastaje zato što muškima, kako raste koncentracija testosterona u cirkulaciji, taj testosteron radi promjenu mikrobiomu da nas zapravo na neki način štiti od autoimunosti. Odnosno bolje regulira imunitet nego kod vas žena, odnosno naš imunitet je možda malo ljeniji i sporije će ići autoimune procese nego kod žena. To je recimo baš jasno se vidi recimo kod dijabetesa tip 1. Da te spolno uvjetovane razlike koje se razvijaju onda tek u pubertetu. Da li ima razlika, ovo možda jedno pitanje, ali da li ima razlika kako se mikrobiom mijenja kod žena tokom ciklusa, onda zbog toga? Ima. I to recimo, to je kad meni pacijentice kažu kao joj, sve mi je dobro, ali onda u nekoj fazi ciklusa mi krenu prvo antigobe. To je potpuno normalno da zapravo dolazi zbog utjecaja tih hormona se događaju onda razlike u mikrobiomu i mi onda to jasno mjerljivo znači da neke bakterije, ta uravnoteženost se mijenja, da se omjeri mijenjaju i da onda zapravo tu prevladavaju neke bakterije koje će onda više izazivati nekakve proljeve recimo ili promijenit će se taj, mi to zovemo kao fermentacijski potencijal, znači bit će više nadutosti i tako. Znači to je potpuno prirodno da se razvijaju probavne tegobe u nekoj fazi ciklusa, baš uvjetovano zbog mikrobioma, ali to je po meni iskreno isto neko malo laž znak goreg mikrobioma, jer ako je taj mikrobiom bogatiji i uravnoteženije će te razlike biti manje izražene. Tako da ako recimo neko ima baš dramatične probavne tegobe u nekoj fazi ciklusa, bih ja isto rekao znači da taj mikrobiom je puno osjetljiviji na to djelovanje hormona nego što bi trebao biti. Znači. Ali to da ima, da se probava mijenja, to definitivno vidimo. Znači. To ja definitivno vidim iz folklorna i vitalno baš vidim razlike. Ali ne tak drastično, samo znam da vidi se. Vidim razlike. Bože da ne radimo testi. Ništa ne. Više ne. Ili ima neko istraživanje o toj osi crijeva mozak između muškaraca i žena razlike? Ne da znam, iskreno. Ne. Ja mislim da ono što ti pričaš, da možda žene bolje, ne da imaju bolje tu vezu, ali možda su more mislim, ono što ja nekako se vidi kao, znači činjenica je da žene imaju češće zatvor. I kao to se neko objašnjava u psihologiji, sad ja ne znam to točan pojam, ali sad sam prošli vikend pričao o tome, kao ta regulatorna ličnost, tako nekako, da jednostavno žene imaju puno jaču izraženost to u samokontrolu, dok će muško više ići prema van, eksplodirati, tako da više žene kao trpaju, reguliraju, sebe kontroliraju i da zato onda ide zatvor i onda taj puno niži prag osjetljivosti zapravo za ovo crijevo mozaka, nego kod muškaraca. Jer kod muške najčešće kao idem bilo di na WC, nije nikakav problem, obavim to i tako dalje, dok u žena to mora biti najčešće kod sebe doma, ne mogu na radno mjesto, ne želi da ih čuju dok obavljaju nuždu i tako dalje. Znači tu je ogromna razlika to po pitanju spola. Prije 2 godine Sandra mi je bila rekla da, i prije nego što sam napravila test, da je meni poremećena ta informacija između osi crijevog mozaka. Šta to znači? Ja ne bih rekao da je poremećen. Zapravo to je mehanizam preživljavanja. Ja ne bih rekao da je tu nešto krivo. Meni je to više potvrda da sve radi kako treba. Jer ostreva mozak je mehanizam preživljavanja. Mi da to nismo imali bi umirali. Najvjerojatnije zato što bi se najeli nečeg otrovnog i umrli za 12 sati. To je po meni ta ogromna razlika. I sad je samo problem da zašto ti u 21. stoljeću, kad je
trebalo sve biti u redu, funkcioniraš kao da si ti u nekoj šumi i da ti ne znaš što jedeš. Idite back to the roots. Da. Kao to je po meni problem. Znači, i to ja s ovim pacijentima nastavim govoriti. Znači, nije ništa loše. To je samo potvrda da sve funkcionira kako treba. Samo što očito tijelo se niti mikrobiom, niti mozak se ne osjećaju da su u nekoj sigurnoj okolini, nego nekakva je uzbuna, ne znaju što će popiti, što će pojest, jako su osjetljivi i to je to. I to je isto izraz koji postoji ta nekakva visceralna hiperosjetljivost. Ta hipersenzibilnost da se za nekakve najobičnije impulse reagira s boli, s grčenjima i tako dalje, što zapravo ne bi trebalo biti. Ali to je potpuno prirodno. Bilo bi neprirodnije da ti sad, da se recimo loše, u nekoj lošoj stanju, da ti sad bilo što ideš da nema nikakvog učinka. Znači. Nego to je zapravo nama potvrda da živčani sustav autonomni pogotovo radi svoj posao. Znači nije problem osim nego teško. Ajde. Ja sam tamo htjela reći nešto dobro. Ovo je zadnja epizoda podcasta, znaš. A hoćeš da vam napišem dijagnozu za ljudi. Ne, mi imamo sad u novoj verziji nalaz, imamo kao poruka iz mikrobioma. A to ti bude u tom stilu. To smo novo uveli. To će biti u ovom stilu. Ja sam dobro zove direktno. A čekaj da malo sad reci za to testiranje. Kaj ti preporučuješ, znači, da li da bilo ko testira, kako taj proces izgleda? Kako to izgleda, znači, gledaj, po meni uvijek biti neko da postoji jasna neka ideja zašto se to radi. Znači, jel ti to radiš samo provjerit ili idem samo vidjeti ili ne znam, imam naduto, želim riješiti naduto. Mora biti bolje da ima neka intencija. Da, mislim da mora postojati nekakav objektivan parametar, mjerljivi, koji će i nama i pacijentu pokazati da smo nešto napravili nisu. Okay. Jer ono što je zapravo problem, ta potroga, jel to sad dobar mikrobiom, nije dobar mikrobiom. Mislim, mi znamo koji je bio nekakav idealni savršeni mikrobiom, a možda neko to funkcionira s tim takvim svojim krvnim mikrobiomom i sad zašto mi sad to išli uništavati i nešto radi tako, ako ta osoba živi normalno, mislim, nema smisla, kako kažem, mislim, bilo bi idealno da svi imamo savršeni mikrobiom, ali nema sad smisla po meni forsirati sad, govoriti gatat, ko što neki ljudi rade u industriji, ti imati karcinom za 20 godina i tako da. Mislim. To je po meni. Tako da, jedna je opcija, znači, idem vidjeti kako je stanje i tu znao biti svačega. Ja sam prije mislio da ja mogu predvidjeti ko ima kakav mikrobiom, ali onda kad napraviš analizu, toliko puta sam pao na guzicu da mi se neugodno više predviđati. Ili ovo drugo, znači, ok, idem i ne znam, imam problem, ne znam, s kortizolom, imam problem s probavom, ima s tim i onda jasno znamo, ok, ovo su nam ciljevi, ovo će idemo riješiti, ovo nećemo i to je to. Jer ono što je zapravo bit kao tog mikrobioma ima jako puno zapravo dimenzije, znači imaš tu raznolikost, imaš uravnoteženo sad i kao ok, sad mi vidimo neki problem, da li idemo sad sve rješavati što je nemoguće ili ćemo se fokusirati na to i to. Tako to je bit. A ono što kažem, se tiče samog postupka, mislim mi nastojimo nekako da to može napraviti bilo gdje na svijetu, znači imali smo pacijenta od Singapura do Dubaja do Švedske. Ideja zapravo dođete prije doma, uzima se bris, znači sa WC papira, sa prvog brisanja, stvarno mora biti minimalna količina, tu uporno ponavljamo, ali nam je to užasan problem s te količine, čak razmišljamo raditi vide, znači pokazivati koliko to mora biti, jer ljudi ti redovito to napune, tu je provesti su do kapka i onda nijemo problem, jer što je biti zapravo tim, nama samo treba gen. Nama treba taj genetski materijal, ne treba nam baš cijela bakterija, ne treba neka velika količina i onda ti imaš kao tu pufersku tekućinu koja stabilizira taj DNK i to ti može biti na sobnoj temperaturi, nema rashlađivanja i tako dalje. I onda taj uzorak može biti 2 godine na sobnoj temperaturi, znači nije drama kao transport i to i ništa, onda UP, znači kurirska služba dolazi po uzorak, to ide u labos i ono što je razlika zapravo nas i drugih, što mi onda to radimo ručno tu interpretaciju, znači nije da sad zato mi jesmo skuplji i to duže traje kod drugih labosa, a mi se onda sjednemo i onda vidimo, ok, ovo je Dita, gdje je ona sada, što radi, kakva je situacija, ima li djece, nema li djece, i tu onda nastavljamo prilagoditi toj osobi, vidjeti koji su ciljevi, jer nama na toj pacijenti kažu što te zanima, točno mikrobiomu, što želiš poboljšati i onda zapravo idemo raditi po tom. I onda je bit da onda kreću, znači, pisanje konzultacije na canisticom i onda ide praćenje, recimo 2-3 mjeseca, ovisno koji je problem, nekad je 6, ako je baš veliki ako su problemi, i onda ponavljamo analizu mikrobioma. I onda idemo vidjeti što smo napravili, se nešto promijenilo, nije i kako dalje. Još smo te nešto htjela pitati, vezano za, s obzirom da se
trenutno jako puno priča o lijekovima za mršavljenje, Dobro. GLP-1 i slično. Mhm. Kakav je utjecaj njihov na mikrobiom? Pa ovako, mi smo, to je isto bio jedan diplomski, mi smo zapravo iz naše populacije pacijenata smo imali, jer mi nekad samo i pacijentima znamo preporučiti GLP-1-ove, onda smo njih pratili baš. Onda smo i zapravo vidjeli da kad se GLP-1 kombinira s nekim promjenama životnog stila, znači po pitanju tijelo prehrana, ako se to kombinira s probiocima, prebiocima, onda se znaju da imati odlične rezultate. Mi smo vidjeli recimo u tom diplomskom, ono što duže su žene bile na toj intervenciji GLP, onda je se mikrobiom značajno poboljšao i to. GLP-1-ovi su stvar što je zapravo. GLP-1 je hormon. GLP-1 je zapravo hormon koji luče probavne stanice. Naravno da, kako to luče probavne stanice, da je ogroman učinak onda naravno mikrobioma. Te GLP-1, obratno je GLP-1 jako mijenja mikrobiom. Ja generalno jesam za primjenu GLP-1 za poboljšanje mikrobioma, zato što mi vidimo često za ono smo govorili, to je strijevan mozak, smo zapravo puno pričali i slično zapravo zbog tog kortizola, adrenalina i tako dalje se i cijeli metabolizam, odnosno svi hormoni metabolizma onda poremete, gdje onda ti zapravo vrlo teško tim nekim mekanim metodama možeš promijeniti nešto. Odnosno, jednostavno, to je toliko zacementirano u te neke obrasce hormona koji se razvili da ti bez injekcije, odnosno bez lijeka, teško to možeš obrnuti. Znači. Jer ti, recimo, ne znam, kažeš pacijentu daj ti intermitentni post, daj visokoproteinska prehrana, ali ne možeš se probiti jer u našem tijelu su hormoni ti koji kontroliraju naš metabolizam. Isto nije naš mozak pa da možemo reći sad gušterače u mišiću, ajde kreni, nego sve ide preko hormona. Ako hormoni nisu kako treba, ako je neka tu disfunkcionalnost, mi ne možemo protiv toga. I zato je ta čarolija GLP-1 što mi sad možemo direktno utjecati na razini hormona. I di možemo doslovce mi jednim lijekom možemo reći masnom tkivu ti se smanji, gušterače ti se smiri, i to mi prije nismo mogli, znači. Što se toga tiče utjecaja na mikrobiom, kažem, ono što je dobro što ti zapravo jednim gumbom, doslovce jednim stiskanim injekcije, to sve možeš promijeniti, ti ljudima daješ prostor, napokon, provesti te promjene koje prije nisu mogli. Ono što recimo mi, naravno, često takvim pacijentima kaže, fizička aktivnost. Moramo pokrenuti, moramo izvući taj kisik i tako dalje. I onda žene kažu, ne mogu, umorna sam. Teško mi je vamo. Tamo krenu s injekcijama, to nestaje. Puno je lakše. Počne se krenuti, naravno i kilaža pada i sve. A onda je drugi zapravo problem je znači ovo prejedanje emotivno i tako dalje. Ti zapravo ili ta obsesija hranu u smislu autoreksije. Ti zapravo kad staviš neko na GLP-1, on gubi to. Jer zapravo hrana više nije više kategorija u glavu. Znači nema tog šuma kao u glavi. Tako da to je po meni tu mi stvarno možemo sad mi napokon ko liječnici imamo instrument kako to sve aktivirati. Samo što je po meni tu velik problem to vođenje. Znači to su zastavljeno pacijence koje treba čuti se s njima svaki tjedan, kako je išlo, što je nuspojave, kako to i to ide. Nije to, nije to da si ti dao terapiju za tlak pa doćeš na kontrolu za pola godine i baš koliki ti je tlak. Nego to njih treba voditi i ono što pominje jednostavno, i to i sama industrija priznaje sada, da nije problem. Jer su prije gurali kutije, treba šibati injekcije. Sad su i one skužile da je problem management, odnosno taj weight to loss management, koje je teško naučiti, to je zapravo užasno naporan, zahtjevan posao, da ti ljudima ulaziš u intimu, u životne navike, u neku njihovu ličnost i tako dalje, i to je zapravo taj problem. Točno, ali to je zapravo vrlo teško i istaknuo i za pacijenta i za liječnika. Kažem, ako se daju samo injekcije bez ovoga, naravno idu rezultati, ali onda ono što vidimo da to nisu dugoročni rezultati, što je cilj zapravo bilo kojeg gubljenja tjelesne mase, a pod broj 2 znači idu onda i razvoj, nažalost, i ovisnosti, da ljudi više ne mogu bez toga, jer nauče da ovo se stisnem i ja sam sebi riješila problem, tako da mi uvijek tako funkcioniramo da to maksimalno koristimo 3 do 6 mjeseci, onda se radi pauza, vidi se kako situacija i to je to. Pa gledaj, najčešće u tom prozoru se žene promijene, ono što smo rekli, nastane Edita 2. Znaš, žene koja je išla autom na posao, ona sad ide svaki dan biciklom. Od žene koja misla se super hrani, skuži da ona jede prvi put u 4 poslijepodne, kad je na GLP-1 to ne može raditi jer ono će dobiti zatvor.
i sad ona nosi se na posao i tako dalje. I onda zapravo te žene, ti kad završi ta terapija, prvo vide da im je bolji mikrobiom, da su neke druge tegobe riješila, pa broj 2, mislim, oni imaju kompletno drugačiji dan. Tako da to su te promjene po pitanju toga. Ali da je to sad dugoročno, kao što se sad nastoji forsirati, da se to uzme cijeli život, mislim da to nije iskreno dobro. Znači ne može biti u istoj kategoriji kao, na primjer, lijek za tlak koji ljudi uzimaju cijeli život. A mislim, kada ovo je sad malo sociološki, ali ja mislim da po pitanju našeg zdravlja mi malo živimo u bolesnom društvu. Odnosno i taj ritam i posao, prehrana industrija. Mislim da nemamo mi baš puno čimbenika u našoj okolini koji se trude da mi budemo zdravi. Da. I onda naravno ako ti živiš u nekoj bolesnoj, to i postoji kao obesobljenoj okolini, naravno da ti moraš imati bolesno rješenje, što bile injekcije. Tako da ako ćemo ići na nekoj rudimentarnoj razini, mislim da jednostavno, znaš, pojedinac koji želi biti zdrav u bolesnom društvu mora imati bolesno rješenje. Mislim da je to jednostavno ta perverzija. Znači, ali ako ti nekako možeš sebi napraviti da ta okolina ili ublaži te učinke, te učinke minimizirati, mislim da onda zaista nema potrebe za tim. Ali naravno ako ti sad pičiš, ko što lijepo kaže, po svom i tako dalje i ne paziš, odnosno možda nemaš ni resurse za baviti tim stvarima, onda je tebi isplativije platiti tu injekciju taj mjesec i to je to. Jer ipak mislim na kraju je najveći problem ta prikupljena tjelesna masa, pogotovo morbidna pretjelost. Tako da. A unose li uopće ljudi dovoljne količine hrane kad su na tom lijeku? A to je teško procijeniti. Znači ono što je nama recimo zanimljivo, kad mi nakon analize mikrobioma imati oko 50% pacijenata mora ići na kalorijski suficit. Pogotovo ženske osobe. Znači mi često vidimo te neuhranjene mikrobiome. Tako da to je dosta škakljivo. Ono što definitivno smanji unos hrane, to je i mora biti deficit da bi se zapravo dogodio gubitak tjelesne mase. Kažem, teško je sad to procijeniti je li to adekvatna količina ili nije. Jer mi da je, kad neko gubi tjelesnu masu, teško je procijeniti koliko je sad njezin krajnji bazalni metabolizam po kojem onda računa tu se tako da. Teška je to procjena, znači, po pitanju toga i ono što je zapravo isto bitno, znači, su te i neke psihološke nuspojave. Jer problem ti je zapravo, tome se isto malo priča. Tebi unos hrane daje dopamin, pogotovo hranu koju voliš. Sad ti recimo, mislim to je taj dopamin eating. Sad ti ako oduzmeš, staviš neko na GLP-1, on to više nema sav taj dopamin koji je nosio hranu. Ja sam isto prvo isprobao te GLP-1 da ne bi meni bilo to kad je tek krenulo, to je bilo kao mikrobiom. Kao sad neke injekcije koji se mrše. A meni prvo bilo misle da to uopće djeluje. Jer kao toliko stvari se čuo kao, prvo bilo da to djeluje, kako djeluje. I to je se meni dogodilo, ja sam to isprobao jedno ljeto, meni je bilo, meni hrana nije vesela. Ne znam. A ima, pa dobro, nije samo hrana, pa dobro nije, ali ponto ti je, ne znam, uzmeš kroasan, jedeš kroasan, koji ja stvarno volim, kao... To je veliki dio hrana, baš mi veseli. Nama je generalno u društvu. I taj socijalni komponent, Je, ali dobro, nije to jedan izvor dopamina. Ne, nije, ali hoću reći, mislim, je, ali to je recimo, prvo to se događa. Jer tebi GLP-1 ima užasno jako i centralno djelovanje na mozak. Jer tamo je taj centar za sitost i tako dalje. To je ogroman isto to komponenta gdje se treba objasniti da vas hrana neće veseliti neko vrijeme. Pa je, ali mislim kažem, znaš zašto to radiš. Znaš da to moraš raditi absolutno. I ono što je poanta lakše je mršavi kad te hrana ne veseli. Znaš, ponakše kad znaš kao sad. Znači svaka vjerovatno osoba koja ima problema sa kilogramima. Daj Bože da ne mora razmišljati. Meni isto to pacijenti kažu, Isuse Bože, hvala što me stavili na ovo, do 4 popodne ne razmišljam o hrani. I znam, to je loše, kao, ja mogu se razviti nuspojave i to, ali kao, to su ljudi koji se probude i diću pekara i tako dalje. Da. Što bi rekao ovim ženama, pošto prvenstveno se obraćamo ženama, koje uzimaju GLP-1 da izgube par kilograma? Pa nije to po meni loša opcija. Ako ih ima neko ko vodite, ako je vođenje. Da, ja za vođenje, mi za to vođenje je cilj. Znači, ako oni imaju obiteljskog liječnika, endokrinologa, ginekologa, samo nekoga ko zna reagirati na nuspojave, koji će jasno definirati ovo je cilj, ovo nije, idemo dalje, ja mislim da to onda nije problem. Daj nam samo još za kraj ukratko objasni novu uslugu novo testiranje koje je crijevni mikrobiom
uskoro Znači, nudi ili je već će možda biti u pogonu? Nije, ne, evo sad se još zadnje su pripreme. Uglavnom ideja je zapravo što nama, mi smo skoro zadnjih par godina kad pričamo i govorimo taj ostrija mozak. I sad ti možeš, teško je pacijentu objasniti ako ti imaš neke brojke, konkretne pokazatelje, u kakvom je stanju ta ostrija mozak. I onda smo zapravo slučajno u razgovoru sa doktoricom Žanet Gjurić iz Poliklinike 5 element, ona je pričala da ona kao nabavila iz Njemačke uređaje koji može jako precizno odrediti simpatikus i parasimpatikus. Znači nešto na tragu toga imaš na pametnim satovima, onaj heart rate variability. To je dobar pokazatelj. Što ti je, taj heart rate variability je zapravo što je on viši, To je bolje. to je bolje zato što on skače onda iz simpatikusa i parasimpatikusa. Ti možeš ići gore dole. Što je on niže i ti si zapravo puno više u rigidnom stanju i nema parasimpatikusa cijeloj priči. I onda smo mi to isprobali i uređaj je stvarno odličan zato što zapravo pacijentu recimo s provednim gumama daje zapravo taj novi pogled na ostrijevi mozak. Jer jedno je kad mi kažemo mikrobiom i ostrijevi mozak ne funkcionira. Drugo je kad on dođe i izmjeri i onda zapravo se vidi nema uopće parasimpatikus. Znači, samo taj sindrom tenzije i nekoj relaksacije da naravno da nam ne može probao funkcionirati. Druga stvar, kad to mjeri ima kao dvije faze. Prvo mjeri, sjediš u miru, bez impulsa, a u drugoj fazi treba kontrolirano izdisati. Zapravo ti kad to produženo izdišeš, aktiviraš vagus, teoretski. Imaš ljudi koji to rade, ne dolaze do toga. I onda je zapravo to je nama bitno jer dosta se sad priča na vježbe disanja, tako da jednostavno što mi onda tim mjerenju vidimo da njima recimo vježbe disanja neće pomoći. Stvarno? Jer problem je tu zapravo što jednostavno ti ljudi zapravo zbog te rigidnosti su čak ni disanjem ne mogu promijeniti. A kako se onda intervenira? Postoji li uopće intervencija? Mislim, tu je onda idući korak psihoterapija, vidjeti zašto je ta amigdala toliko u grču i šta se tu zapravo događa. Tako da, ali ja sad tu kažem pacijentima nije to, mi da treba uvijek nekako to staviti u neki širi kontekst. Znači, ljudi koji imaju jako visoke razine simpatikusa su jako dobri radnici. Oni razmišljaju svim poanta je, oni znači razmišljaju svim opcijama, neće ići nepromišljeno, ne idu na hir, ne reagiraju na impulse, nego sve ide. I to je jako dobro i to su zapravo, što je najveći problem, što oni zapravo na poslu profitiraju od toga. Su ljudi koji su jako uspješni zato što jako rade sve promišljeno. To si ti isto. Ali moj parasimpatikus za ono to. Da, ali mislim ima stvarno ljudi koji su sve u zelenom i to je zapravo cilj. Zapravo da, simpatikus i parasimpatikus da su tu u zelenom i to. Tako da. Pa dobro, napravit ćemo taj test. Kad dođete u Zagreb, morate doći u Zagreb. Kako se radi? To se znači ko se to onda se stavi tu i to izmeri kao EKG radi. I onda temelju toga... Da ti se uskrcvanje. Vidjet ćemo. Ajde, pa Lidija u Zagreb. Ja bih voljela da Edita ponovi ovaj test. Da, to je bilo zanimljivo. Ja bih isto radila, ali super. Pa mi imamo prvu točku. Ali ako ne bude bolje, ja mislim da bi trebala probati da jedeš iz pekare. Jedino to, ali to mi se ne možemo nikome, ali... Da, rekao je meni Andrija, tad nemoj više razmišljati o hrani. Da. Radije spavaj. Da. A dobro, tebi je spavanje. Meni tad je spavanje i bolna mi je točka i tad mi je definitivno bilo najgore. Hvala po mikro. Imamo naše najdraže kategorije. Mit ili istina? Ko? Mit ili istina? Mit ili istina, pardon. Jesmo iz neke engleske. Dobro. Mit ili istina? Možeš obrazložiti u jednoj rečenici. Može, okej. Ako treba. Može. Više vlakana je uvijek bolje. Mit. Fermentirana hrana je dobra za sve. Mit. Moj doktorat bio na kiselom kupsu, imali smo ispitanike koji su katastrofalno reagirali, tako da. Ako imaš nuspojave na unos, recimo viših doza fermentirane nakon 7 do 10 dana, po mom doktoratu nemoj ih unositi. Prelož ti mikrobiom za fermentiranje. Ok, a znači popravi mikrobiom pa onda? Točno, da. Očito je fermentirano previše soji. Ali za dobar mikrobiom je za nekakav stabilan, dobar mikrobiom nikakav problem. Ili za oporavak nekog osrednjeg. Nije nikakav problem, mi to često preporučamo, ali recimo ako je baš nikakva raznolikost, onda taj mikrobiom ne može obraditi, to i samo će biti nuspojava. Ali kažem, ono što je bitno zapravo, to je najbolje testirati tako da unosiš 7 do 10 dana, kupus, kimči, nešto, kombuču u velikim dozama
i onda vidiš što se događa. I sad nuspojave se toleriraju 7 do 10 dana. Toliko smo bili u mom doktoratu da treba ta adaptacija, ali nakon toga bi trebalo ići sve ok. Okay. Jedan probiotik rješava sve. Mit. Normalno je ići na WC jednom tjedno. Mit, to smo sad definitivno rekli, zaključili, sad to je smo definitivno Dobro, mit. čitam. Dobro. Normalno je da si naduta od graha, prokulice i tako dalje. Ovako, znači, to je na neki način istina. Zašto? Zato što mi jednostavno svakodnevno unosimo premalo tih grahovica koji imaju te vrlo topiva vlakna koja rade takve jednu stvari. Ali mislim, to je potpuno normalno i zato ja mislim da je istina. Ali na nekom idealnom svijetu mi unosimo više grahovica i ona ne bi trebalo raditi. Znači zapravo jedan zdrav mikrobiom je kad ti nemaš nikakvih problema. Da, znači jedan zdrav mikrobiom je da ti stvarno što god pojela, normalno, da ti ne radi nikakve. Naravno da će biti problem ako odeš u Etiopiju i probaš tamo neku namirnicu, pogotovo fermentiranu, s kojim nikad nisi bilo u dodiru. Znači ok, to je ok. Ali generalno ako jedeš sve ovo čemu si inače izložen, ako nema nikakvih tegoba, treba biti sve u redu. I ako jedeš recimo nešto što ti možda nekad stvori nadutost, ne mora nužno znači da imaš problematično, ali jednostavno očito to više znači. Ali jednostavno to znači da ti fali ta funkcija za obradu tih vlakana i to je to. Jer recimo kod nas u Zagrebu tipično je grah sjede četvrtkom, pa neko nas u bolnici grah četvrtkom, naravno taj dan bude simfonijski orkestar, ali kužec da se grah... Ali to je jednom tjedno. Pa je, ali recimo ja mislim da ljudi jedu recimo 2-3 puta tjedno grah, da ne bi bilo takvih problema. Da, 1 od 30, ok. Da, recimo to 1 od 30. Okay. To je to. To je to, Andrija. Hvala. Gotovi smo. Hvala. Najveći stručnjak.